بابتا منبیجه هین جه کی گم در روژه ویده دگره آلی ترکیه در دم اپراسیون افرینی ده سوز دایی بکو اوی بری خواه بدن و هرمه و سرو کمار ترکیه رجب تایپ اردوغان جه در دم کمپین هلبجارتنا 24 هزیران ده او یک چندین جاران دوباره کری بو. Şu anda Münbiş'ten ne dedik? Münbiş'ten terör örgütleri çıkacak. ام نهال من بجينا ما تشو قوتبو لمن بجي جروبين تيروري وي دركبن ونها دردكبن هزا ترکیه و هزین گریده‌های ترکیه لباکور چمی ساچور جه بونه. باجار جه آلی انجمن لشکری من بیجه و بره ودچه. هر وها لباجار هنک شورمندن لشکری یا هزا کوالیسیون نونتوی که امریکا ریبرتی و وید که لباجار دمینن. سناتور امریکی لینسن گراهام جه ویدم داوید سردان وی باجاری کر و لگر ریبرن باجار هر وها ریبرن لشکری را هات با هف. و گفت که گلکی خراب ببر اگر امریکا هزا خوش باجار بکشینه. سردانك گلکی باش بو از جسروک ترامپ را بیجم که هبونا مل ورج بو آلیکاریا و گلکی گرینگه هون هوالن امریکانو اگر ام جور درکون و کارسات به از چیروکا و به هفکارین خورا پار وکم gelek şîrovekaran siyasî bawer dikin ku Tirkiye bi taybetî Serokkomar Erdogan mijara menbîce ji bo kampeyna hilbijartina xwe gelek giring dît û xwest ku bala dengdarên netewperez bikişîne. رکفتنا کو امریکا و ترکیه لحف کرین ده روزان لپیش هلبجارتنین ترکیه هات راگهاندن اف یک بو سدما اردوگان بهستر ببه بنیرینا من امریکا دخواست اف پارتیا و اردوگان ده سالاداریا ترکیه بکن چه بو امریکا هفتیه که نمال بنده هلبجارتنان شری درێژ û dijwar yê li Sûriye her roj babetên nûtî neholê. Bi taybetî Tirkiye dixwaze li ser erdê Sûriye xwe bihêstir bike. û welî xuya dike ku ev mijara menbîce yê demek dirêj cihek berfireh di rojevê de bigire.